Nalia, Benjo, Senti, Truja, Dramenda, and Midi Mandala Manda Yore, and Tanganzolia, Pebalia, Nanzo Zambuning Nalia, Midi Shanda, Yandolia, Pumba Ship, Dodikan, Namso, Vicala, Chick Nanzo Carriers, and Nanzo Church. Tomo kaçanlarına var Amerikani. To Çin yamlaysa da kanıcı. Dolar yamlay korunda. Well, I think that most Tibetans here come to America largely because they want to be able to create a good living for their families and also to be able to support people back home. So people here really are fairly money oriented. They work extremely hard. Sometimes they work, 3-4 jobs. Tada ari nanglia ani pepe jingden soba paji nishuza ji kla za ji gumane yebe gejere sogang paji sane da sozo yu sogang yongge de nganzo an tangbo chaje de da nganzo yu sogang de nyeba ji gu chegi yo mare sane di to le debe shuje de jolia ani nganzo yu zapemba tabarishilia zinda lapje du yore pui tenala labi yore shende labi yore pöge dögar labi yore pöge she labi yore 다 대소 아니 리슝 송접서는 대대지리야 문제지. 너네 찍니를 자락 것도 지람 거래. 너네 하니 너버드 영어 찍니 자버드 그래. 그걸 감총 나와서 저래. Харшогнаана навшогнаана рангийн гомцэгтэй ламкай манаркан Американи. Ажнаа зу перанзе юмаре эни рикшундаа дизота чөлуда дизо нцугита preserve chia. They need to make that a main priority here, but also immigration to the West may not be an ideal solution.